Su već počeli prvi pregovori oko priprema za parlamentarne izbore? Pa jesu, ti pregovori teku, ja vjerujem, na svim stranama, osim u ovom našem srpskom bloku, i to je samo kritika. Smatram da bi čelni ljudi srpskog bloka u Crnoj Gori morali agilnije i posvećenije da rade na jedinstvu i homogenizaciji srpskog pitanja u Crnoj Gori, jer evo vidite, dok se drugi dogovaraju, dok Pokret Evropa sad krčmi put ka novim parlamentarnim uspjesima i rezultatima, mi dalje tavorimo i čekamo šta će da se desi. I onda ćemo, vjerujem po prirodi stvari, svi da se 5 dana pred predaju liste iznenadimo i nespremno uđemo u taj proces. Srpski narod u Crnoj Gori može opstati samo ako se drži zajedno, i to je moja i poruka liderima srpskog bloka, da što prije sjednemo za isti stoj, da dogovorimo strategiju nastupa na naredne parlamentarne izbore, koji će definitivno biti politička raskrsnica koja će nas ili povesti u pravcu zaštite srpskih interesa u Crnoj Gori ili u pravcu daljeg rasipanja i srpskih glasova, a bogami i srpskog identiteta i svega onoga što čini naš narod u Crnoj Gori. Šef poslaničkog kluba Crnogorskog demokratskog fronta Slaven Radulović izjavio je da je taj savez spreman za vanredne parlamentarne izbore. Kakvi su vaši planovi i planovi Slobodne Crne Gore? Pa što se tiče Slobodne Crne Gore, pravo da vam kažem, ja sam mlad čovjek i predvodim mladu političku partiju, ali mi se već nekoliko nedelja pripremamo za parlamentarne nastupe. Mi smo skupili i potpise podrške građana, pripremili smo jedan vizualni koncept, imamo ključne poruke kampanje i pitanje je dana kada ćemo izvanično predstaviti našu listu i naš program. Ipak, ja i dalje ostavljam prostor za dogovor sa našim političkim partnerima, jer smatram, ponovit ću, da Srbi u Crnoj Gori najveće šanse imaju dok se drže zajedno. Ja ne mislim da mi treba sa mačevima i sabljama da osvajamo slobodu kao što smo to nekad radili, ali mislim da moramo da napravimo jednu ozbiljnu strategiju koja bi podrazumijevala zaštitu vitalnih srpskih interesa u Crnoj Gori, pripremu za popis stanovništva i za sva